ba woni ne tie so be ya de efe na abebo na baso na wo be kanfo no unse eyesa ema ni de Kenya ne so onye ne mo na bo na boso de bia esa ya pa ko pro compliment ne ba sa jai o ba jambo ko ma chwa menimu ya yeso kama afede na na be dos wonderful ba be da na dwe se wen ma yeso ma kaka my finish na me na ai matiase e wom de e material do e material de na me see esa say won pese obedi say yo de but I say wo kwa no one kaka ma yeah baby that's a man no amontias amanya ma besie bia o bi kase bia na hwe eye ne ma kete ya sum ye de ene ma ye ne ji that's a man ni compliment keke na su se na so amontiasem de na wo se woni obeka sa na wo ka ni gisem a otumi to ne boase tie na wo sere na wo nwenwe kakra na ni nipadua ne no emu biebie na ahoɔden bam na kyese be ma akɔ ne wo girlfriend cry ho na wo yira fra hello oh my dear oh bibi kitu abi o me do me kra me bo ma fi wo ni re so what e bia wo so obi ho some nkete ba oni de kai o abode wo ba fo kro e fa no ho da wo nti aye ne niam nkete I miss you oh that sometimes who say eto de bia ya pese me ma ne ka che say oh me do keke o entoko hunu ni nyina enye bibie me say oba mpa de kese bia David me usa da na make say oba kra wo be pe na wo be che bebre ne che say wo mpe wo oba wo mre wo kasa no de wo ka kire no mienu ne miensa no amana komam aye de oni no anu esi no wato ne bu ase aka cho se bra na ase me da be na me fa me niema ne kura amra nyame ba wo pentema busa wo se da be because asem na wo ka kire no aye na komam mu de aye na adwuri mu de enti unse ukọ asori de mu kura ya ahwemma e ma bebre ye ne je ye ho enwuma hodo ye ne yensa firi bonkum ni fa ba because de nsem na wo ka kire no yaje ato akoma we mu eye ye de so efiri ya fo na de wura yakoma enti ye de enti oba kura betena ne ho ache bebre no na che se ne ni nye wo ho but oti ase ma wa ode ope wo no o pentam kasa na kaje oba mani je wo ho me hu na me na ne me che se me no kra ha ho baby na no bia senka if ni wo scenario se wo ye nipa no ko gina yifa nema ko nyanne ne da woni ne da ko be ja adam akofa ko nyanne ne ko ja adam kofa ko nyanne e woni me nyina at a disposal bibia ye ne dia e de na bibi kiti aboy ti mi nya nipa da san wo wa no de wonu enti asam na to yifa so no e ma so me ye de dodo that's how God created me. Some man na hunu saade no. Exactly. Ne yan capitalize on net ni anu antena. De bi baka sa monti asema. Hwe so babo fu said. Kamfo ne keke. Wawi. Efe unse eye ya. Ba we so de yen so de. Ya de na ye we ya de. Na ye de. We me kan ba la de. Di man count me na. Untimi nada we right there. Kan ti wo hu se mepe we. And